بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ديتنا سوية هجرية بكرياني كمناني أن بناني أن ولون فلا شهر سوال من هجرة سانكرو تنا بسنيو مغني دورنا ميلاد النصارى وكجات بافلا أن مغا أن وورو هجي إيوا ميني سانكرو نانينا بسنيو وتاني سباناي أمبي دورابو مسجد رجاوان بوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مقنون أن النصيب من النار إلى آخر الآيات. ألبان كباري على من كورتا لندو كبوتا سما دونكو ما نوبي kele jahannaba kono ube ñogon soso jahannaba kono ka kele ke jahannaba kono ala banki barani ode ala ko weje yatahajuna fi nnari ako wakati fen foyi kam mantonye wakati mi tuma mi ni kafiru jahannaba dew nu be kele ke jahannaba kono ube ñogon soso jahannaba kono fayaqulu du'afa mugolla fulem bafo tasuma kono bekele tasuma kono kanyogon soso tasuma kono mugolla fulem bafo la fulem nye jownye ko femego ukakalandew nyemo tukubagaw ko femego kalandew ulu bafo lilladhina istakbaru ubafo mugoye munu nyu yere bonya ubabu fo yere bonya bagawiye mana karamugo nu nyemo ukagalon karamugo nu ka kafir karamugo ubafu ye inna kunna lakum taba aw antum be jiya kono antum tugurawde kode anto jiya kono antugura awde ko fa hal antum muqununa anna nasiban minan nari yala aw beseka tasma janga kata donita aw nyewa yala u beseka ni yoro dota an nye jahannaba tasuma lawa kalandew benni nyinu ka karamugo fe biriya karamugo baw kafiri karamugo musirki kuntigu u ka kalandew benni ufu ye jahannaba kono antun tugura awde ko jiya kono antum bawde no fan tugura awde ko bi an fule tasuma kono yala u beseka ni yoro dota anye
la jaba innaka bonka tasmala yawa qala allazina istakbaru yirbunya bagaw bafo mana karmo bafo inna kullu fiha bafo ay ante se ka foy nyawma yabbi ambete jannaba kono ya ko ambe kera kafiru da ambe kera mushriki de ambe de be jannaba kono yawo ambe se ka fenyawu ye chugo da ambe de be jannaba kono ya inna allaha qad hakama bayna al-ibadi ala yakiri tige mo ni nyogon ce koy mo kelen ni janga kata min kaka ibode kono ni janga kata min kaka kiru de tige rambo kono ni janga kata min kaka kiru de tige bebi tade kono bi ala yakiri tige joni nyogon ce koy balmo jamana umbe munun foko ambe ko la ilaha illallah be ko beni ka haklina beni ka tabulo hurriyatil arai hurriyatil aqida be horunye ka haklina na karaila be horunye ka aqida la ngalun tu bode ko ambe ka faranyon kate duran kan nyana maya nyugon ko ala na nyana bolla gara ngalo ni mugo matugo chide unko ka ala ka dina chiya minye ko nyine ka ko ka ala bato noye ni ala bato ni sira minye kurana masira min foye chire masira min dima nyana boli ye minye lagara jahannaba kono na de tasuma ibeta jahannaba tasuma de kono wa qala alladhina fi an-nar mugo mun be jahannaba tasuma kono li khajanati jahannama uko jahannaba kibariya be malika min bolo ko ama udu rabbakum yuqaffif anna yawma min al-azab munu be tasuma kuno yafo jahannaba malika wuye jahannaba kibariya be malika munu bo yafo ewa ko jahannaba malika muma aya tigi ala wole aka la jaba fega yanka donkele amma fo abar kudai de donkele aya tigi ala wole aka jahannaba janga kata fega yanka donkele ndoro ni nyakurtu be ba fo ya ko hadisa do nana jannaba dow ni kungo yumina be dama kasi ko kungo bula dari onana suratul qashiya kono dari obo duma nu ye dari induma obo du la yusminu wala yughni min zu'i atutilo ate kungo bo ula nu ye dumune nyini ube dumuni do taka duma jahannaba kuma jaqo sati dumuni mimbe joka gonon kono no dumuni joda kwa gonon kono jiya kono ni pende jori gonon kono ibe jide nyini no kera ube ji nyini no ye ji nyini jahannaba jikala malika ubota ko duma abu nyaw jani folo ku nyaw sogo be bola fono no ya ammi fana faqatamu ahum no ya mi kado kono bu no dembe tige ninnin be kaira sa uba fo ko jahannaba malikaw ma aya tigi ala wole akalla jaba fega yanka donkele qalu malikaw ba fu ye jahannaba kibarabe malikaw munum bolo ba fo ni jahannaba dawnyen ni tasuma dunken ye awlam takutatikum rusulukum bil bayinati alam takutatikum rusulukum bil bayinati malikaw ba fuma yala uka chida uni della jela manawma kwa kala kilempe poto kana fara afoi fara la ka tugu chide mko aka chida yala uka chida uni della jela manawma qalu bala tasuma dunke ko an ka chida uni della jela unana made qalu malikaw kuma ola ni chida uni della jela unana awma ama sautama ama tugu ko fadu ante ala welaw yede aw yere kala wede ante ala welaw yede naka cidon ko ni nana mama sowlu tama aya nin dungo bato kaw yere damana siraw kire aw yere ye kanyana moyo ka bolo ka jia kuna saroka ante ala welaw ye aw yere kala wede wama du'a ul kafirin illa fi dalali bonu ulu yere ala wele fana la to jabi parce que kafiri koni ka welele ala wele ye fude jabu tolaw fu bunun kasiru ko yuqbiru taala anta haji ahli an-nar fi an-nar wa taghasu minhum
wala banki bari ala min korota lendo tasuma dunke kan nyugon sosoma anu ka kele wa fir'aun wa qaumuhu min jumlatihim fir'auna na ka jama be nunun cela tasuma dunke munun be kele jannaba kono fir'auna na ka jama bula fa yaqulu du'afa hum al atiba'u mogolla fulewum bafo mogolla fulewum ye jonye tuguli kelaw munun tugura nyema jugu ko وبافوا للذين استكبروا هم القادات والسادات والكبراء تقول بغوا بافوا يربون بغوا يربون بغوا يجوني هم القادات مغوصة ما بغا والسادات أنو كان يمو أو الكبراء أنو كان ما بغوا وكان ننجروا سما بغوا نو كان يمو نو كان ما بغوا وبافوا يه تقول بغوا بافوا يمو يه ننجروا سما بغوا يه وبافوا ما بغوا يه إنا كنا لكم تبا أي أتاناكم فيما داوتمون إليه في الدنيا من الكفر والدلال وبافو نيمو أوا أون تغراو دي كنو جيا كنو آيان وله جيا كنو كتا كافريا مني في لبانتا منا أو تغراو كو أوليلا آيان وله جيا كنو كتا كافريا منا ني في لبانتا منا أن تغراو كو أولا فهل أنتم مؤمنون أن النسيب من النار أي قسطا تتحملونه أن يالا تاسم لا جابا دو أبس كوتا كبوانكوا أما فلا جابا بير دوني درو تاسم كجنغ كتاين دوني أبس كوتا كبوانكوا فسكان تغراو ديكو جيان كنو قال الذين استكبروا إنا كل فيها يربوني بغاو كو ننجو sama nyemu ko mabuko uko ambete tasuma kono ya ay la natahammalu ankum shay'a ante sika foita ka baw ka bi ma baw beninde fu ka kalanda wuyade jahannaba kono ante sika foita ka baw ka bi kafa bina ma indana wa ma humilna min al-ajab wan nakali ya nyerebe meno yangasa anyere be minna ambella jabani nyangili minna o yangasa anyere ta yangwasa ante sika foy nyawu yada foy ante sika nyawu ye inna allaha qad hakama bayna al-ibad ala yakiri tiga joni nyogon cheko ay faqasama baynana al-azaba biqadri ma kullu minna ala illa jabat lan nyogon cheko mo kelen kelen illa jaba min kaka la yode dima abata de kunan banta de kuno kama qala ta'ala comme ni ala ko ya wore kuna la min korotare no qala likulli diaf walakin la ta'lamun ala ko jahannaba dum akelen kele kala jaba duulele mbakade me atode do jahannaba dum tode do beta dubulembe mbi kayede wa qala alladhina fi an-nar liqajanati jahannama mugo ko munum betta suma kono ko jahannaba malikiyama jahannaba ke barabe munum bolo أدعو ربكم يخفف أن يوم من العذاب أيوتك على ولاني أكدون كل لا جاب في يانكا لما علموا أن الله عز وجل لا يستجيب منهم تمامي تاسم دونك ويريا دو كونو لو يالا ولا لا تولو جابي ولا يستمع لدعائهم أتوك وللي أتالا ميري تمامي يودو بل قد قال على كوما يرين اغسوا فيها ولا تكلموني أين نون دغيا تاسما كونو جو كانون كما نيغوني ala yo yere de fo jannaba dawni ayen nonun dogo ya tasuma kono kan kuma nyugo na yere tuma mu yenni ndo salul qajanata wa hum kal bawabina li ahli an-nar uye jahannaba malikaw nyinin ka jahannaba malikaw bay komi ni gardingen ta mimbi da korosi na be sigi dala ulu fana ye jahannaba gardingen de ni be sigi jahannaba dala jahannaba gardingen de wuduye ube komi ni gardingen ta na be sigi dala ko uga be joy dala ki kan do korosi chogomi nonu fana be jahannaba kono chogorel jahannaba gardingen ubo jahannaba kono o chogodel an yad'u lahumullah ta'ala jahannaba don kon nonun de ka ala wele uye an yukhaffifa anil kafirina ko ala kan no yake kafiruka walau yawma wahida min al'azabi harina kira don kele la jabade harina kira don kele de ko ka ala wala la kan la jaba fega yawdu ko harina kira don kele de
وقال لهم القجنة أردين عليهم جهنم كبار أبي ملك يومون بلوم وكو تاسما دونكم نويك وككما ساقوما كارا دوكوكا أو لم تكونوا تاتيكم رسلكم بالبينات أي أو ما قامت عليكم الهجج في الدنيا على ألسنة رسل وكما يالا هجا ما جاوكا جيانكونا تشيدون ننكا يالا هجا ما جاوكا جيانكونا تشيدون ننكا نوية على تافوية قالوا بلا تاسما دونكوكو أهو قالوا ملكوكو فادو أي أنتم لأنفسكم ولا أو يرك على ولا أو يرك فنحن لا ندعو لكم أنت على ولا أو يرك ولا نسمع منكم أنت ولا ما يرك ولا نود خلاصكم أنت فيروك كثيرو أنت فوق كثير ونحن منكم براء أو مباري لندبك أو مباري لندكبو أوما ثم نخبركم أنه سواء أن دعوتم أو لم تدعوا وكفي أنباو كباريا أبدا كاكاكوي أي على ولو أما على ولو لا يستجاب لكم على توجابي ولا يقفف عنكم أتج لا جبا في رياوكا أنباو فنفو يدي أنت على الدلاوية أي رك على الدلي أو ناي على الدلي فنا أتجابي كوي أتوجابي abede kaka aye ala welew ama ala welew abede kaka ala tawjabi koy adella jaba fe yaw ka fana wali haja qalu ninde kosuko wama du'a ul kafirin illa fi dalal ay illa fi jahabi wala yutakhabbalu wala yusajabu kafiri ka du'a yede ibe du'a ka beta fude du'a intemina tejabi wala intemina tejabi wala mbalmu hadamadenw minnu bɛ tugu maabaw ko shehu n'u b'anw nunjuru sama ka taa kaburutigiw fɛ ka taa ɲɔngiri kaburu la k'aw ma ko ɲini kaburutigiw fɛ kabilaw ɲɛ ka taa kaburu jaraw la ka taa kantigɛli kɛ kaburuw la k'aw ma ko ɲini kaburutigiw fɛ shehu minnu b'aw ɲɛ o la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ma dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ sara ka i ma tuubi ka bɔ a la i n'i ka shehu bɛ ninnu de jaabi ɲɔgɔn na jahanaba kɔnɔ i tugurai kan maba min ko musirkiya la i tugurai kan maba min ko bidiya la bidiya min bi kafiriya a fura ye min ye yomali kama do beki ta fo ala na nyana bolagara a nyana boli ye mulagara min ye musirki kuntigu ani musirki kalandenw nyana boli ye min ye lagara kono aw ben ni nyogon jabi ni nyogon kelende ke jannaba tasuma kono ni min saraka hakili be minna ala ye huja jawka de Qur'ana jigina Qur'ana be kalauka korobe fawye aka kanna kiden ka hadisa ube kalauka korobe fawye aka kanna ba beme ni mugo matubi sani sayache ni sara ni mbiriyauka ni sara ni musirikauka ini ka karamugo ni ka kuntigi ni ka mabani ka shehu aka konya na boli lahara oyen ni nkoude jahannaba ko ala kan kisama ni njogo njabi aben ninde ke aben nin kele de ke jahannaba ko ala kan kisala kan tanga نقول نجا ما يدري وهي إلي هاج القرآن لأنذركم به من بلغ كيرنكو على ينين قرآن وهو كان علما فرو عليك مكان كو بغا أني نقرآن سيرا مغوم هو جا توبلو ده قرآن سيرا مغوم قرآن كلانيكا كقرآن آية كاليكا أو كروفو يكا كان يفهمو كروفامو نيما بني مشرك يا ولا إسارة كأني كرمو به abe keleke ka nyogon jabi ke jahannaba tasuma konoy ala tan sikantanga إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ألاكو والله ne ala bin ka ciidenw dɛmɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ kɛra mumini ye ne bɛ ala bin ka ciidenw dɛmɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ kɛra mumini ye fili hayati duniya nin diya ɲɛnamaya la o yawma yaqumul ashhadu ani don min ni seerew bɛ jɔ ni ciidenw bɛ seereyaw ka mantonw ka malikaw bɛ seereya kɛ baara gafew bɛ seereya kɛ mɔgɔw ka hadamaden yɛrɛ farikolo bɛ seereya k'i kan qiyama kene ne ala wallahi bin ka ciidenw dɛmɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ kɛra mumini de ne ala b'u dɛmɛ nin diya ɲɛnamaya kɔnɔ seerew bɛ jɔ don min fana qiyama n b'u dɛmɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'i ala k'i dɛmɛ kɛ mumini ye dɔrɔn kafiru b'u yɛrɛ sɛgɛ munafaqiw b'u yɛrɛ sɛgɛ bidiyanmɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛ nin diina ala b'a lajarabi mais ala t'a labila dɛ الحق منصور وممتهن ولا تعجب هذه سنة الرحمن بن قيم يوري فنون يقولون أكو تنيا دملند دوكوي أكو على بتنيا دمده ما أكو على بتنيا تيرون أني تنيا على بالله جربي وي على كتاسرة ده أو كني كباكو وي على كتاسرة ده على بتنيا لا جربي على بتنيا تيرون لا جربي ما تنيا تلا بلا مويده tiɲɛ bɛ dɛmɛ de a tɛ labila bɛɛ k'o dɔn u b'u yɛrɛ sɛgɛ a kafiri o a biramɔgɔ o a munafaki o mɔgɔ o mɔgɔ b'i nin da ko i ka tiɲɛtigiw dɔ tɔɔrɔ ka tiɲɛ in de tiɲɛ ka duga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ e bɛ duga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ ɲɛ ala ko ale bɛ cidenw dɛmɛ ale bɛ muminunw dɛmɛ de diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ ya ani lahara o yawma la yanfa'u zalimina ma'ajiratuhum don mi tɔɲalikɛlaw ka ujura fo tɛ se ka foyi nafuma ye mɔgɔ o mɔgɔ ni ni limaniya ma se yawmal qiyama kɛnɛ kan i ni musirikiya de sera ye i ni kafira de sera ye i ni munafikiya de sera ye i ni bidiya de sera ye nin bɛɛ tɔɲalikɛla ni ko fo ujura fo qiyama kɛnɛ kan pour ala k'i to a k'i bila a k'i nafa walahumul la'anatu ala ka danga de b'u kan yɛrɛ ala b'u bɛɛ gɛn ka bɔ ala b'u bɛɛ gɛn k'u bɔ a ka nɛɛma de kɔnɔ walahum su'u dari awa tɔɲalikɛlaw so jugu de bɛ k'u ye jahannaba so jugu o de bɛ k'u ye jahannaba walaqad atayna musa al-huda ala ko ala ye kanda di musa ma wallahi ne ala ye kanda di musa ma ko ala ye kanda di musa ma wa awrasna bani israila al-kitaba ko aye kitabu tiɲɛ di bani israilakaw ma tawreta aye tawreta tiɲɛ di bani israilakaw ma huda tawreta ye kanda ye wa jikira tawreta ye hakili jigi ye li ulul albab hakilimaw ye fasbir o kofi ala ko an ka ciide ma konnin koso ninne ala ko ben ka ciidew deme be mu'minu deme fasbir muhammadu e ka sabali ciiden sabar la fana sabar wala tatillah wa sabran mashiatillah wa sabr ala aqdarillah muliman ni sabali kalite sabayin be ciide nyake a sabar la kala bato a sabar la kala kutay ka toy a sabar la kala tige dimine ngoro ko fasbir sabali inna wa'da allahi haqqun alaka allahiru ye cinyade ni ala ko wallahi ne ala bin ka ci dawun deme ni mogo kera mu'mine ne ala be mu'minu deme ni lahiru ye cinyade sabali ala bi deme wastaghfir li jambika eka ala deli dolo ye junubu ne qataw munun ke ala ka yafi ka junubu la wasabbih bihamdi rabbika iki ala itigi ala ika subhanallahi fo ka fo subhanallahi wa bihamdihi ika subhanallahi fo ika tanu bil ashi sogoma bil ashi ni ulafila wal ibkar ani sogoma da
وكفى لكم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ألكم مغمون بسوسوليك ألك آيولا كسرد الله سيمان وما أولا إن في صدورهم إلا كبر نينون تقو فويتو دسكون كنو نير بنيته yere bonya de mogo mogo alaka ayaw be foybe sosolike alaka ayaw de la puruka alaka ayaw tinya be fuye ebe sosolike galonke ka tinya soso puruka tinya alako nunun tila kasoro de la situ bolofana akon nunun tila mogo foyi mu bilanina foyi tuddu sukun kono min yu bilanina ni yere bonyate ma humu bi balighihi awa uka yere bonya en kala nyini e minye fana uto soro fana de minne kachinya inchinya kachinya ukalla nyini yode yere bonya ka tugu chinya ko de yere bonya buddu sukun kono awa ube min nyini fana min buddu sukun kono no ba nyini puru kan chinya duga ka boy kachinya uto soro fana de uto soro fastaiz billahi wala ala ko chide ma eka tanga nyini ne ala nimmo ko sugu tanga nyini ala yala ki tanga uka tora de ma innahu huwa shemul bashiru ala de yemeni masay abe kuma fota be me ala yeli masay ala nya be ko bela be fembedo anya be ko bela anya baka jonna sarahu jamben tawsire jamben ni ayawla ni wakati sera ko soro ni bun kasiru yufo qala قد بنكسركو قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى أكو أبو جعفر بن جرير أكو آيان ناتيني ألك نيما آيان ناتيني ألك آيان كما من فلنيني ألا من قرطالنو آيان ناتيني كما التوسير لا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سوالا أين ينكالي ناتيا فقال أقول قد علم أن بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية أبو جعفر بن جرير أقول أدونا كنا بنيوم ودو ألاك تنوبو كناك كشي كن كمغو يوفق بيو يرد كيهيا وجكريا وسايا ako komi yahya ni jakariyan ani saya kon nunu ka mogo yu faqade pew wa minhum man kharaja min bayni ajhurihim imma muhajira ka ibrahima wa imma ila samai ka isa bo ako chidin nabi nyimo do fana be ulu ka mogo yu toro fuye hijira ke kabo ka mogo chela komi ibrahima don itara samfe yere komi isa ala ya lata sampe fa aina nusratu fi dunya wala nunun deme be yoro juma jiya kono nanko ala ko aba ka ci dawun deme nunun ka deme be yoro juma sisa jiya kono munu fagara ani munu nye tora bolo ye hijira deke do tara sampe re komi isa nunun ka deme juma jiya kono sisa summa ajaba an jalika bi jawabayni okofe bunjarire ya jabi ni jabu fulay ahaduhuma afolo an yakuna liqabaru kharaja amma wal muradu bihi al ba'da akombe sikafo kibariya nana gorobalila mi alakal lanyini be ci de undodema wa haja sayyun fi lughati ako arabu kal lughala akon ni na nyugona daga lendo ibe kuma do nati gorobalila me kal lanyini dowde lanyini tabeye من يفلو جابو فلو الثاني جابو فلنا أن يكون المراد بالنسر الانتصار لهم ممن أجاهم أكو فلنا وقدم بسكك بو منون كرا سبب كولو فغا منون فغرا منون كرا سبب كو فغا منون يهجرك منون كرا سبب ينو يهجرك وطورا بغاو ألانا تاجرو سرقو دمك وطورا بغاو كو لا جابا كوكات تاجروا سرك وكتورا بغولا سواء كان ذلك بهجرتهم أكيرسا ألا بي وكتاجروا سرا وكتورا بغا منو هلكا كيرسا وكيرا أولو نيانا با أو في خيبتهم وبي أكيرا أولو هدرين بي وبي أولو هدرلنتهم أولو يقابلين بي أو بعد موتهم وبي أكيرا أولو فاتلين كفريوا وكدم لكم يري وتورا بغا ألا بو هلكي
akerasa uhalakira kulu hadariento ntolay akerasa uhalakira kasoro ulutewa akerasa ayo ukatoro baw halaki ulu fatulen ko fewa ko demeli mbese ka ke oye kama fuila bi qatlati yahya komi ala ya ke yahya kafaga baw la chomi wa zakariya wa yasa ani zakariya ani yasa sullita alaihim min adaihim munun faga baga munun fulen nye ala yuka jugu do bilagula man hanahum min yudoya wa safaka dima'ahum kuka jolibo yahya faga baga ala ya jugu do bilawla min adoya ka faga ka jolibo zakariya faga baga kira chugula yasa faga baga kira chugula wa qad jukira wa yafu anna namruja agajahu Allah ta'ala agajan ajija muqtadir namruj masakem min ibrahima ye nyugon sorotile na ye ibrahima toro ako ku ya foko ala yo ummina ko la jaba ko ala yo mina minalila ko minali minni akagele ko so Allah tigida ala fe wala yo mina gele wa mal ladina aramu salaban al-masih alayhi salam min al-yahud fasallata Allah ta'ala alaihim uruma ni munu nye isa ewa geng ewa pani ko uye kura minke ku ye usa pani ni oye munu nye okura yimbo yahudiya munu nyoke ala ye urume umbila ulula fahanuhum wa ajalluhum uyu doya uyu jashiku doya wajharahum Allah ta'ala alaihim ala ye Musa mugodeme Isa ka mugodeme uka summa qabla yawm al-qiyamati وكفي سنة قيامة كجو ينجل إيسى بن مريم عليه السلام إماما عادلا وحكما مغسطا إيسى يربجي سنة قيامة كجو أبجي المامدو أبجي أتللندو أبجي أبكيرو تيغي كتلي أكاكيري تيغلا فيقتل المسيح الدجال ني إيسى جينا أبي مسيح الدجال فقط وجنوده من اليهود أن المسيح الدجال كوا كلبولون من يهوديو نم مسيح الدجال بوركا كلوي يهوديو إيسا بيجي أبي الدجال فقا أن الدجال كجماع يهوديو ويقتل الخنجيرة ني إيسا جينا أبي جيان ليبي فقا أبي ليبي فقا يارو كريتشو كدني يهوديو كدون فين دي لي men ni isa jigina belle imbe faga puru nyangile katoma o yaksiru shaliba nin kura munun fulen nye nube igleje wala haranka jamana kono ambe ala deli ala ka fanga de islamiyana nin jamana kono ka famaw nati munun be islamiyya de men ala be fanga duma nin kura be na be kari kaboni igleje wala jamana kono ambe ala dela la ko ke jamana nye ni isa jigina abe kurambe aba be kari ويدولي جيجياتا ني ايوا لمبو ني ايوا ني لمبو سرا ابو بوجيان كونو يادو اسلاميا فلي hari ni fanga be islamia la sisa ala ye ewa silamau ewa mindi yahudiya ni nasarama silamau ka ni isai jigina o hinna yerebe boy islamia fle ni fanga banna ambe yahudiya ni nasara wele kana dinama nu sonnaw don na silamiya kono alhamdulillah nu masokka do silamiya kono amba fuye sisa aye to aka yahudiya ka aka to aka nasaraka me sangosa be ni songo dama sangosa silama nyema be ni songo mina ula nu sonnoma ambutu ka galonka sangosa be ni songo dama me nisa jigina wotala de ni songo ko teisa ka kola be ni songo ko imbe ka boyde fala yaqbalu illa al-islam isa te fuyi mina ni islamiyate ni isa jigina yahudiya do islamiya kono sisa ube mbifa isa ta yaude do islamiya kono ube mbifa ni songo kote aletala wa hadhihi nusratun ajimatu awa ni nye deme berebere bade isa ka deme berebere bado de fulenye na jigina ni mbeke awa aruna na hadisa sahale unkono silamawu be yahudiya ukele jinya laba silamu be yahudiya kale fur yahudiya beta dogo iri kofe ubu faga fu beta dogo iri kofe u beta dogo kulu kofe
kuluba fo ire ba fo ya abdullahi ya muslimu aba fo ya alaka jo ya silama na yahuda fulen ko fe ya nafa alaka jo silama ibeta yahuda en faga ire en ko fe ibeta faga kulu en ko fe kiren ko fo iri kele o ye yahuda ka iriye al qarqadi ni yahuda dokora o ko fe o te kuma sino jinya yiri be jinya e wa kulu be mu'minu silamo bena yahuda kele ube yahudiya faga ube bole nu tara dogo iri min ko fe iri ba fo mu'mini alaka jo silama na fulen ko fe ya kulu ba fo alaka jo silama na afulen ko fe ya ibeta faga e ne jombo ninke salafu do boke munum be salafiya siraka ni salafu sira aye fanga soro ewa din ewa jiya kono salafu ya mogon ulu de be ni yahudiya kele nunu de silamiya haqiqa ulu de silama sahalen be ulu de bolo nu o salafu nana salafu haqiqa dugu kolo ka ye fanga soro ulu de be yahudiya ka kele min fulene ulu de ba kay silamiya kun folo kele salafu ya da yake silamiya laban kele salafu de ba kay huruba silamiya ni huruba sunna te se ka yahudiya kele koy huruba silamiya ni huruba sunna minum be jamana en kono ulu te se ka yahudiya kele de munun ka sunna ye sunna haqiqa la fahamu salafu salim salafu de be ni yahudiya kele harbi arabi ibn madi khali ka kitabu kono murajja kono nyoda ya kono akoy yahudiya jiyan laba salafu de bu kele fu beta dogo yiru ko fe u beta ta kulu ko fe o salafu nyuma mana de folo نونا نولد بي يهودي وككلك من يدم بعد وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أو نيني على كتاب ولد أكا جونا على كون فلو أقالي أنيسيسا أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا على باكا جمومن الدمجيان فنو نيني لك الله ده بيقالي أنيسيسا ويقر آيونهم mimman ajahum ala ba ka jonyuma nyesuma ni mogo ya bu nyesuma ni mogo kala jabalin mogo ka halikeliye mogo munu nyutono ko yala kala dade fa fi sahih bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam anana sahih bukhari kono kabo abu hurairah bolo kabo chide mbolala katanuna kishibaka annahu qala alaka chida ko yaqulu allah tabaaraka wa taala ko alako alam min ka hera kacha akoro talendo mani adali waliya faqad barajani bil harbi ala kunni mugo yene ala ka jonyuman de ko awa iye kele bina keneka katanne alama de iye kele bila keneka katanne alama ala ka tinya tigi ala ka jonyuma nko ala ka kitabun ani ala ka sunna ala fahamu salafu salih akwa badawa ke odeka mugo ka odeka akadawa bodeka ni eko ye igode jugu ya ko konya ala ko ya bila keneka ko ni ale ala be kelela yo bila keneka de ni ala ka kele yo bila keneka ni ala ka jonyuma ni mugo yo o kode kabira contrôlera ala ko ye ale ka kele bila keneka mogo juman be ala ka kele bila keneka ko yebe kisi ko be nyai bolo wali haja ninde koso ahlaka allah azza wa jalla qauman nuhi wa adi wa samuda wa shihab ras ninde koso alay nuhu kamugo halaki ayadi gan kaw halaki aye samuda kan kaw halaki wa shihab ras kolodun kaw yu halaki wa qauma luti aye luta kamugo halaki wa ahli madyana aye madinan kaw halaki wa sibahahum wa adrabahum anin nunu nyanyu kono ala yubbe halaki mimman kajjaba urusula wa khalafa li haqqa munu ye chide ngalon tege ya kacinya soso ala ya be halaki ka koro to e kacinya soso la ke ko yi sago ke jamana kono parce que fangate islamiya la jamana in kono ya isago ke ika chide soso ika cinya soso he me ika dombena ala bolo ala te korto mola nyala kala dade ala yennunu halaki wa anjallahu ta'ala min bainihim almu'minina ala yamuminu kishi kabu chela falam yuhlik minhum ahadan tumami ala yennimu go fole munu fulen nya ala ya be halaki ka mu'minu kishi kabu chela mu'minu kelema halaki kafaruka wa jabal kafirina ala yakafiru la jaba falam yuflitu minhum ahadan mu kelema pologoto abolo aya be halaki
قال سدين لم يبعث الله عز وجل رسول قط إلى قوم فيقتلونه سدين ko alama ciden si ci abada katan mugoma nu umugo ye ciden faga aw qauma min almu'minina ube alama mu'minun su boddugo koloka yede wona ila haqqi mu'minun munum be mugo wala kata cinyama fayuqtaluna nugo mu'minun faga فيجحب ذلك لقرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم أكون نمك أبدا alama ciden cin mugo ma abada nu ye ciden faga alama mu'minu bo yorola abada ni mu'minu ye mugo wele kata cinyama nu ye mu'minu faga fo o jama kulum munu ye mu'minu faga ubo jama kulum munu ye ciden faga fo alaka mugo do de cuma man yansuruhum min be mu'minu nunun deme na be ciden deme fo yetlibu bidimaihim nabu ka jolin yini u faga bagaw fe mimman faala bizalika fi dunya fo alaka mugo do de cima min be nin ko la jiya ka mu'minu ka wa hakke nyinu ko mu'minu ka joli nyinu fe ko fana joli boku halaki fo ala ko ke akwa shima ke fo ala yen ninke ciden na cira mugo manu ya fagade ala ye mugo chu faga bagawma munu be ciden ka joli nyinu fe ka ciden ka tajuru sarawla mu'minu ni ala yo boyorola na ye welede ke kata ciyama nu ya faga o make abara fo faga bagaw ala ye mugo do ciuma munum be mu'minu nunun jolo nyinu fe ko tajuru sarawla qala fa kanat al anbiya wal mu'minuna akun nabiyuma kera ani mu'minun yuqtaluna fi dunya وبفق جيان كونو دي وهم منصورون فيها ايوا ودملندو جيان كونو فنا وهكذا نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه على من خالفه ونواه او بنكسر كو ابو تشو كلندلا akon nin cogo kelen de la ala ye ciden deme kaka shebaw deme mogo kam mogo munu ye ciden soso wanna wahu mogo munu ye ngania juguta ciden kama wakajabahu mogo munu ye ciden galontiya wa adahu mogo munu ye ciden juguya ala ye ciden demu uka fajala kalimatahu hiya al-ulya wa dinahu huwa jahir la sa'il al-adyan ala ye ciden ka kuma bila kuma be sanfe kaka dina bange dina be sanfe dina beka wa amarahu bil hijrati min bayna ajhurain qawmihi ala ye ciden nya mariya kwa ka bo ka mugo chela aka hijra ke ka bo ka mugo chela ila al madinati nabawiyyati kata ewa madina minye ciden ka madina ye wajala lahu fiha ansara wa awana ciden shere madina ala yedde me bagaw dama de fanil kelaw ni de me bagaw dama madina ye ثم مناه اكتافا المشركين يوم بدر وقف على يسوى مشركو كمان دي تشيد ما بدر دو يفغاي مشركو فنصره عليهم على يتشيدن دم مشركو كا وخجلهم له اي مشركو لملو يتشيدن وقتل سناديدهم واثر سرارتهم مؤمنون ككن مشركو ككن كله تشيدن يفغ بدر دو ko kam mo gomina lew abe munu nyana ma mina kulu mina fastakhahum ayu be sama kata madina mukhranina fil sifadi ni ngajrogo bula summa manna alaihim bi akhijihi al fidaa minhum wa qafa mo gomunu minana o kafiru munu minana ala yafunnan shiriya kuye ko ciden ka kuma bo fun kam mina wala kubila summa bada muddatin qaribati وكفى وقت سرمان دكونو فتح عليهم مكة على مكة داير تشيدني فخرت أعينه ببلده أنيا سمننا كدغويه وهو البلد المحرم أو على ده دغومي هرمالندو الحرام المصرف المؤجم سومي هرمالندو سومي كورتالندو سومي بونيالندو فانقذه الله تعالى به أو على مكة كسني تشيدن سببوه مما كان في من الكفر والشرك في كافريا من تنب مكة مشركيا من تنب مكة على مكة كسي كابو كافرا ومشركيا نتشيدن سببوه وفتح له اليمن
وكفي على يمن دايل تشيدني ودانت له جزيرة الأرض بكماله أرابو كم مربى دفلنا يركلو تشيدني ودخل الناس في دين الله فواجا مغو جما كلو دونا كجما كلو دو دينا كنو دونا دينا كنو جما كلو ثم قبضه الله تعالى إليه وكفي على يتشيدن من كتا يرما لما له عنده من الكرامة العجيمة بنيا بامين بتشيدن بلو ألفه على يتشيدن من كتا يرما فأقام الله تبارك وتعالى أشهابه خلفاء بعده على يتشيدن كشيبو جو على يتشيدن كشيبو جو وكك كلفوي نونا بلا يتشيدن كفه فبلغوا عنه الدين الله عز وجل ويا على الدين الله سيتشيدن على من كبكرو تعالى ودعوا عباد الله تعالى إلى الله جل وعلا وعلى كجون ولكتا علما مسمى من كبكرو تعالى وفتحوا البلادا ويدعوا دايله ورستيغا أن يبغوا والإقليم أن يسركلوا والمدائن أن يدعوا مسنون والقرى أن يدعوا بو والقلوب أن يدسكوا ينم بالدايله حتى انتصرت الدعوة المحمدية ثم سارق الأرض ومقاربها ثم محمد الدين محمد كدعوة تشيدن كدعوة فو اوا أتشرلا كتا جيات تلبي اتنيات تلبونيرونا تلبي ثم لا يجال هذا الدين قائما منصورا جاهر إلى قيام الساعة وكفن نندينا تولي nindina jolende do nindina demelende do nindina bangalendo dina bekare fo kata qiyama jo aw hakli sigilendo anyo de fo tinya bella jarabe tinya tungu bella jarabe mo tesse kan nin tinya bo jiya kuno ate foni ala yere kan ewa e jiya ni fo jiya wulile surunyana ala be finye suma minnati na be mu'mini ben nimina kabo jiya kuno fo o wakati nin tinya be jiya kuno do bidia mugo aba yere serege munafiqu aba yere sege kafiru aba yere sege atese nindina la nimbe jiya kuno ila qiyamisa ولهذا قال تعالى نند كوسو على كلا من كرتا لنو إنا لننصر رسلنا والله إن على بنكا تشيدون دمه والذين آمنوا أن مؤمن لما يرى في الحياة الدنيا جيانا ما ينكنوا ويوم يقوم الأشهاد أن الدم من سيريا بيجو يوم القيامة أي يوم القيامة سيريا جو دنيا من القيامة دون تكون النصرة أعجما وأكبر لقيامة جورا كيدون دملي أني مؤمن دملي ببنيا ويرودلا وكبنيا كبو يرودلا قال مجاهد الأشهاد الملائكة مجاهد قال الأشهاد يوم يقوم الأشهاد وكو سيرون يجون ملكه وقوله تعالى علىكو يوم لا ينفع ظالمين مآجرتهم بدل من قوله ويوم يقوم الأشهاد علىكو يوم القيامة دو تونيا لكلاو كأجر فوتون نفا ofora mun ko so nyala ko yoma yaqumu li ashhadu dom min ni sheru bejo o don to nyali kelaw o ka ujura fote siga foy nafa uye wa qala akharuna yawma badalu min qawli wa yawma yaqumu li ashhadu yawma nana bin nasabi munna kake komin ni ayana wa yawma yaqumu li ashhadu o kera nasaba e chogomi donc nin fana yawma la yanfa jalimina ma ajratuhum wa qara akharuna akum kalamba wero ya kala yawmu bi rafwi ka annahu fassarahu bihi nim mu'minu ya kala bi rafwi abe komi uluye tafsiri e wa kuma tafsiri ni ode aw wajuman tafsiri yawma yaqumu la shahadu yawmun la yanfa jalimin abe komi yoma yaqumu la shahadu wulu yode tawsiri kake jeria be jo dommi yawmu odo la yanfa jalimin to nyalo kulauka li ujrafo atuna fa odo ni mugo munu nyake arafu ye ube komi wulu yoma yaqumu la shahadu yode tawsiri ni yawmunye wa humul musrikun jalimina yajunye mushrikun ma ajratum ay la yuqbalu minhum ujrun wala fidyatu mana mushrikun yawmal qiyamah don ujura fo o temmina uye ewa kuma bo fentemina uye
ولهم اللعنة أي الإبعاد والترد من رحمة الله دنگا دبوye ويكو يرمى جنيا أنوكو جيك بولك النملا ولهم سوء الدار وهي النار سو جغو دبوye ويجمع تاسما قال سدي بس المنجل والمقيل أو أقول مغمين كسو كيرا تاسما يكسو جغو يرا يكتل من يرو جغو يرا وخير ولهم سوء الدار أي سوء الآخبة دوكو سوء الدار كرموني كل بانكو جغو وقوله تعالى ني على قال من قرطا لنو ولقد آتينا موسى الهدى وهو ما باسه الله عز وجل به من الهدى والنور ني على والله ني على كندا دي موسى ما ويجمع على موسى تشيني كندا مني عن النور وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي جالنا لهم العاقبة ني على لبنكو نيوما دي بني إسرائيل كوما وأورثناهم بلاد فرعون ني فرعون كدغو تشيدوما وامواله ان فرعون كا والنفل وحواشله انا كم من به وارده انا كدغو كلو بما صبروا على تات الله برسلان كو يصبر منك على بطوينك تبارك وتعالى واتباع الرسول موسى عليه السلام واتباع رسوله موسى عليه السلام او Musa ani Musa katugu bagaw ala ka cide Musa katugu bagaw donc ala ye bewa Firauna na kamugo ka dugunu ka fenci duma wa fil kitab alladhi urushuhu huwa tawratu awa kitabu min fananu ya cinyeta o ye kitabu jumai tawreta huda tawreta kandaye wa zikra li ulul albabi wa hiya al uqul shahihatu salimatu tawreta kandaye ani hakili jibi hakili mawye munun ka hakili ka kene uka hakili kisileno wa qawlu ajja wa jalla ni alakum masammin kabba qurtal fasdir ayya muhammad alakum muhammadu sabali inna wa'dallahi haqqun aw alaka allah du yciade ay wadinaka anna سنولي كلمتك ونجل الآخبة لك ولمن اتباك نين علي الله رتاية كم بيك كمتا سانفي أو مبال بانكو نمان كيه أني مغمغ تغريكو ني علي الله من تاية محمد والله لا يغنف المئادة على تاك الله رسوسو وبكيه ده وهذا الذي أخبرناك به حق أو محمد ني على فلك يكبرني من يته koy beddeme itugo bago beddeme mumunu beddeme ciaro la miryata fihi wala sakka takana sagita la shikatala wa qawlu tabaraka wa taala ni alakum masami heraka chakorotalen wastaghfir li jambika haja tahyizu lil ummati la istighfari ni nyekamanton lasu kambila ala ya fadelila وسبح بحمد ربك بالعشي أي في أواخر النهار وأوائل الليل يكا الله سبحانه وتعالى فو تلي كنفلو تلي لبا أني سوف أو سوفلو ولبكار وهي أوائل النهار يبكار تلي دامنا العشي وآخر الليل أني سو لبا وقوله تعالى نالك إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أي يدفعون الحق بالباطل مغمون بتشنيان ننغلوني ويردون الحجج صحيحة بصبح الفاسدة نوبة دليل جيلون دليل سهلون نوبة وأولو سجي ewa ni subu hachiyale unye bila burhani kasoro delilate wala hujjatu min allahi kasoro hujani delasutu bola kabo alafe in fi sudurihim illa kibru ma hum bi balighihi nunun tigla mo futin nunun dusukun kono ni yere bonyate ewa ukalla nyini minye fana utasoro ay ma fi sudurihim illa kibru ala itibali haqqi fuitu dusukun kono fu yere bonya ka bot cinyatu nyonyama واهتخار لمن جاءهم به أن نوبجو مغلا مغمنون نانيتشنايه وليس ما يرمونه من إغماد الحق وإله الباطل بحاصل لهم أو وبين من ينفنا بوركا تشنافها كانغالون تسانفه في أوتوسرو ده أوتوسرو وبين من ينفنا كتشنافها كانغالون تسانفه أوتوسرو بل الحق هو المرفوع تشناد بكورتا وقولهم وقصدهم هو الموضوع
uluka kuma anu kala nyini ode bebbi mbani mo nin qur'ana ma fentore wallahi alaka demente nin silamiya cinya bede nye silembe silamiya cinya masisa yahudani nasara kafir kun kelen bore batulaw mushrikun biriyamugo munafiqin abede ya akat tama biye kala nye sini silamiya ma me ubedese utese uye sugu hani nyagambi bedo ni dina kono unana ni sugu ha sugu beye unana kuma nyagambilen sugu beye unana ni ko nyagambilen sugu beye kana cinya teguma no utese ube mu nyini kan nin cinya ka faga ka duga ko ka galonta sanfe uto sorabara malite yoro werete na be mo mi hakilila ko bi ka buli ni ka yire jijamina ko cinya min fulen ala ka cinya ni ciren ka dina cinya min fulen ko go duga kuibo fagare ko ka galon ka korota ka yanga ala yire ko to soro ma hum bi balighi ni hakili sigi bayambolo fasta billahi ay mi hali misli haulai me eka tanganyini ni mugo sugun a tanganyini ala fala ki kisu toroma dro tanganyini ala fa ki kisi ni mugo sugu toroma innahu huwa shamil basiru ay aw min sharri misli haulani mujadilina fi ayati la bighairi sultani aw ni mugo sugu munu fulenni nu be sosolike ala ka aya wala kasoro delatu bolo tanganyini ala fa ki kisu toroma haja tafsiru ibn jarir min fulenni ni bun jarir ka tafsire abe ko bun kasire tafsir fulade fonnina ko min ka wakati de seramba teleya tawsiri folo tanganyini nimmugo na nyugonaw nimmugo sugu munu fulenni ne tanganyini nunu na nyugona la ki kisu toroma ube tawsiri be sikake mugo munun ba ke ka sosolike ala ka aya wala kasoro dere la tubolo tanganyini ala fa la ki kisu toroma akonni fulana ninye ibunjeriri ka tawsiriye wakati seraya mbe ala deli allahumma arina li haqqa warzuqna ittibahu wa arina al batila batila warzuqna istinabahu allahumma la talbis alaina al haqqa fanadilla subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aya bina nurun la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا